Ghana Adishimama Onyunu Ajo wo Achilabra no Eso no Anwumre dumienu anwumre no nsia anwumre no nsia abo Adishimama yamamu nyina mo Ajo ama mo akwaba e de ba kasabdia tatrata apoe mantamu aje atumo AHENKAN933FM so ebraso so mamu ensama wodu ensam trafada Roma wonmu akuchedegu enkata so mo semufo panyini wasane mu kroje diedi kan na disa waso atimu enkyeremu enanwumre yi ene yede enam ensam no diedi mu akotene abi ene se dom keto wam na shebe dwafie dia todwa enkyeremu se ene asrafo wonum ebo speaker ho eban a ene eye aso mo hwa babo asem ewo makoko garam ahyese yama wonum enja eye anbabo asem a wonum so ehwe so dia ma speaker no ochese entwayi na ene ebeto odwase eya posifo a wo mo gina kwan na kwantempo so MTT de fo ya wo na mo checking moto so ene cars no wo mo free kwan no so na eno na public relation officer PR de Ghana Police Service ACP kwesi for dia todwa wo chese enye Ghana ha ba bia ena wo mo chese MTT de fo free kwan so na mom eyenkran ene temape na sansu de mo bekọ ayesum abato mpesua esomra sebadwani ohonom ene eye bia ye friend se ma yanka ye papa nam dwa nam no abatwa no wakọ akwa humam na se we krode aso akọbọ fam ese yensibi enfama wonmo ye ni semu nkyeremu eba Board chairman the ma aya Minerals Commission of Ghana osanso aya kanemra sebedwe ma de hya wonmo Pristia Univari aya wono nyamfo Barbara wotenje se dia todwa wo kyerese mabuno mfa wo ho nhyem se na beboa na aban no botaya wode ema aya community mine ne no so emremo na sanso so ana obi aba no enwuma suamu a waben awediri wo mu pa de atodwa ekyeremu se enche ya na aban no elanche aya STEM Academy no se STEM Academy no enya dia ebeboa ensem we ni afoforo bi ne yaboaboa no afri kwadwo apel newsroom ababetna ma me ekua Frakoma Studios batampa ye bekenka dwudwo mo dia mo asanwumre no nsia kan kasebo odi echi wa bia fontinta na so YouTube AHENKAN933FM subscribe click adoma no so abribe bebe bia bebo nka yesa ya ba Facebook so AHENKAN933FM hono like na fa comment no egu wi a share na onua so enya bi enhwe wadwenkyere kwa na betim dia 5 SMS dia 0594841044 0594841044 aboafo nwumre wonu matu sika gu ya so B Plaza Hotel tam dan na peso so hotel a edimu afi AHENKAN Samson so nya de obeti pupu enafe sanso anake asenso limited so anwumre yi waka ho ebia wo boa amayado mamu nsam ede adan wo wakenkanfo ewo enne anwumre Akan Kasiebo yi emu no yana banu adwen pahini Kofi Mensa to ne papa na papa enti wanim kan mene ambassador Queen Mother Akosia Adepa Dumas information centers awudu adi suo yi kyerɛ sɛ Kasiebo no ba premantam adamu soronko esanse no kuro trodo ene yedigu atiefo enso animanuti wonom eboa ama Kasiebo na tre akɔ akyiri woma biemu premantam mu bromantam mu ena sante mantamu AHENKAN933FM Akan Kasiebo ye bomua ya jibe bia anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center achim Betnase Alternative Information Center o Yawsewro Kanyame Information Center ewo achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim Apreku Gode wae boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim Asani Kosiewa ewa Kosiewa krom Osono Information Center ewa achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrom Ena Nyame Asam Information Center wo achim Krobase eye Nida Sonia Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twetwe ewo achim dan Intiamwa Junction
Peace Information Center Wakokobe. Eno sewa Information Center ewa achim enyinase. Kusam Information Center achim achiase. Keka no krobo eya Adom Information Center. Peace Infobiz Watercracy. Tokuya ebutu achim odumase. Adwempa Information Center Ojinanko Jama North. Chidom Information Center ewo achim adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eya Chirimenken. Nyankuma ase eya Nanapia Information Center. Dai Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eya Tuapa Information Center. Adishima me yadiani achiramu ewo achem aya achiase a eno aya achiase Information Center. Coastal Barber Shop ebutu achem manso. Edintrom ebutu achem kokobe KKB. Na Adom ebutu achem mafram. Mempasam ebutu achem asene. Pisco ebutu anyinam kotoku. Yada woni munyina asesanso ana so betimi ade enachi ewo Abia Fontentan so enne anwumre yi. Wodia ne se obekọ nhwani mu krata no eso Facebook live okwa wadaroma like comment na wahye ama foforo so atimi anya bia hwe YouTube so yadam live hon mo bonsa atrekokọ bi won wo subscribe odunsa ebo atrekokọ no so pe obeka aya ahenkan busuako no wabra yedi dwumade bia de betum live Facebook no ama wo ebon kaye na so anya konya akwakohwe wani so bo ade afi adeshima ma obetimi so do ade chana for 0594 841 044 0594 841 044 eba pe ya ba kan se de otwere ye na de ba ye pepepe afi yiwasum ensam ni mu enkyere mu akasa ne sei ana esibi enso etie ye sha ensam no asia ne eboram ewo amanyosem akache na asam no ekasai eya na wotwene awie ye ni mu ho ana ebeto monte so ekyere mu se asrafo a wonom ebo eyam na hyebedwamu eya pempanyine enho eban ano eye speaker of parliament Yerura Akan Kasiebo Babin ayade se eya aso ya omo social bambo ensem so wo makoko ganam ya from say National Security Ministry no owura akendapa na hweso anaso ye osoafo e wo sapia yi wa hye de atodwa kire mu say saasrafo ni nyina no wono enhwe se dwumadi omu edie ede ebo eye mrasebedwamu pempanyine enwo eban no wo mo ebegemu anaso omode omudwumadi no ebegu fom na afi omakasa pe eya mbambofo ede ama eye owura eye Akan Kasiebo Babin na obo no ho omabo no ho ban na asem yi beto dwa pe na dom keto a wo mra sebedwafie womo ano dani eye onumonyamfo Haruna Idrisu onu kura kopiemu ewo tamale anafo abato mpesua so a wo yom mra sebedwani opanyin de ababeto dwa e kire mu se so mu yesa de no masibi akeka kɔ na mu ni sabi mpredua MPP amamuei aye wo mu sabi enyimu wom asa eye wono ma mo sefata asa no ma bi wo ye mo ensaka no eyinim se man no sisi asa de ase bi ekɔ na ayesa manyoko mienu na ebu woni me be ya address asa nse ukwa eye position ni bia empo kwamla se bedwafia ye wo NDC fo a mo na form dom ketwa no ewo eto mo so ka aban no wo mu nyina bu oman no na so kyese no ma bi wono ma wo se one mo emienu anase mpanyufo a one mo esefata se mo nioma ewa ban mo no obehu na ye yimu no mu nse owura Akan Kasiebo Babin na srafo ebo no ho ban enei na security fo kyese one mo empene emasa asrafo emo no ho ban mu nse ye yimu anase mpo trimupo asem bi akoso ewo sumase a omu nse ensem fata nanso omo ka dia todwa kire mu se ambambo nsam dia ya de ye mfa ndi agoro eni kwase etoto na se wo man mu eto omo dia mo ka ade akere MPP amanyoko no ene MPP abaya na nadan kwa gufado etua no ese wonhwe ni mu ese won ma owura Kasiebo Babin na obambon sam entechima. You expect that tomorrow you come saying that you want to build consensus? Consensus with whom? What is even more worrying is the fact that ministers of state have provided military guards and supported by soldiers. Chief executive officers, even chairpersons of commission have 4, 5, 6, 7 military personnel around them. And we cannot have this for the third most important person of our republic, the Speaker of Parliament. That's cruel. That's inhumane and that's discriminatory. We would not countenance these discriminatory actions of the executive intended to gag or intended to weaken the political minority. Na when manyamfo Haruna Idrisu atwa ne nkasa ye ho no odi to dwa kire mu se na when amusi yam build de no yam build one census awa hen mla se badwafie mu di agoro
Sadia museme ye nneoma na mu ye yimu de enya de se sadia mu pese afane afa domketo ne domke ekase no ye nyina ye kwa adwen kro ne ye boa mo man ne kwa ni mu no ye kan antoma pama no we kura nya man ne kanko mo chese we enya man ne kanko no mo peduru ba bia na akoye se amanyokuo bi epenafumu aboma entia wo mo chese sa census a MPP for hwe ni mu so be hwe no makabom e o mase be dwafie no ho be ye den papa sansa nneoma wo mo hwe ni mu ema NDC fo mpanyfo bia wo mo so dibre ensa enka no eno so be ma no mo ayedin. The action is not only cruel and discriminatory, but does not augur well for the unity of the state and for the stability of the republic. I'm utterly disappointed in the Ghana Armed Forces, who ought to live above reproach, and utterly disappointed in the Minister for Defense and the Executive President for sanctioning such an action. For what gain? For what political gain? It's not healthy for our democracy, and not when you are seeking to build a consensus. You engage in this show of brute force. It's ugly for our democracy. Adesima mane awuti ye eye dom keto e womra sebe dwafie ano dani okopiemu e watermali south abato mbesu aso wo yomra sebe dwani onimonyamfo Haruna Idrusu Ebusua ya to Akasiebo no aso na yakọ ensem foforo mu na eye udi achi wo abafuntintan so YouTube AHENKAN933FM FM ehọ no subscribe na click adoma no so abrebe bebe bia nya fe na wo search eno abebo nkaye se Ahenkan News and Ahenkan FM ewo live na fe wanya de ye bia bi ahwe wadwenche ko na betimi dia fire SMS dia 0594841044 0594841044 Facebook so AHENKAN933FM FM comment no digu a ya bekenkan ede amawo na enei ebeto adwade obokrata woduo mu krampo ya na wo mo chese police for the abamonta wo mo chese MTT the for wo mo gina kwan wo check moto ne cars a wodo no wo mo free kwan no ho wotama ene nkran na eno na public relation officer PRO de Magana Police Service SCP akwesi for video to dwa wo chese nhyehyaya womo nam so ntia womo chese MTT the for free kwan no so no wo de atodwa na wo chetem na wo chese police service no ni so ade hunu wo madwe nyina eta se traffic situation ya na wotama ne nkran na ya na yade anu wo hye anu wo de ye baba na ya na challenges ahodo na ena ya womo efam anu nti ena womo chese MTT the for free sa kwan no na wotama ene enkambumpune mantem no na wo de kan bia ma wo chese se no de nam so ntia womo chese MTT the for free tema akwantempo ne nkramompune mantem akwantempo awodo so no enye se womo de so wa se womo kofi akwakoda ana se womo kogina kwan wo bia man chekecheke nema bia wo suppose for ya na suppose for na wo fi kwa no so no womo koda fi akodi benku ni kruma fra ya na fe womo no musu eguso ada se geo na wo de so wo che se womo de nhyehyɛ egu akwamu pa se na be ya traffic situation na no wo highways so ne motorways awodo wo enkramompune mantem no wo be chekecheke na ne nyina etimi atoto akwamu se na be ya akwanhia wodo etais ni nyina so etwa na afi nipa dodo nam kwan no so no so wo mo timi enya wo ho edidim wo na emom na enya Ghana ha nyina afa na ba bia na wo mo kyese MTT defo efri kwan no so wo kyese mpatam aka eno wo man mu de MTT defo be ye adwuma ntatama da MTT defo wo mo be ye adwuma de kan bia ma wo kyese se de police service no womo ede niema gu akwam papa wono mamiemie womo niema mataitem ede boatu ne na ate ne nyina da SC ni ataitem nti bamba wonsam no ejane na so pintinti womo ene an robbers for atayifo na de baba wia yantam so se boot for boot pa e wo manyimu changing of methods and tactics. Patrols, and then just a patrols in your patrols joint. Ni never me up waiting for. Na banner say the public I but I'm kind of isolated at what Tamana one take such a decision. I cried and put them in Ghana for 9 ideas. So now checks me near many the original command non I said one review near maybe one region, but let's give them that respect and it is on the board be by our region. One good year, why wouldn't say swatting and the regional and national operation for a bit to me, IBB, the security services, the police are in control, firm control. Eti wa be ya wadwen sa najo
wo kwa akɔyie fa wakɔfa nneɛma bia de akɔfa barrier akɔ no aposifoɔ gyina kwan so wɔn ne akrɔmfoɔ no nipa boanfoɔ no ɛbɛwia yantam to paa wɔ mayɛm abusua ne yɛte yɛ ɛyɛ public relation officer de Ghana Police Service ACP Kwasi Fowi Adishimama anwumre no sia Akan Kasiebo anu asogusu a wote mu enkyeremu sade tie ne nsam kyerefo de soma ye pepepe ene ye de edan wo udie na chi wa be fontentan so Facebook a ebo wie pa sanse ensam ni bi wono ma yetwa mfonyini de kyerɛ wo na wankasa kasa wahunu de etuamu ye toa ensam no so akonsa foforo emu a ye wo epoyamantam mu suhum abato empesua eso mrahye bedwane a ohwe empesua eso aye onimonyamfo aye kwadwo asante oboafo enei wode atodwa kyeremu ese ayade so ne mpanyfo akeka wono pa ada adwene ahunu se adehye ne ma wanum ewo ayesum abato empesua eso titiri wanum a mudi dwuma ewo mayanka no ane ayade se agya enam yude kɔ ne yakunu ne ayane kama na wakɔ wi ne wanya ahoɔdene na se wanum so yanhwɛ ne ampa bia yɛpɔm betimi atena ne yakase da mo ntena wiam a na awia ɛhye wanum a utimi se agya enam ne bi wɔn kwa sɛ yɛse mɛyɛ no sabisa bu koduro kora na jese enya akɔno biem na nso obɛyɛ den ɛwɔ uto bi saa na wokɔ wie etu wɔ se ɛbra so se yɛ kai wanum enti wɔn so ne mpanyfo tena se yɛ toto nuama no ana ohunu se hu behia se yɛ partner yɛ bi na yɛyɛ ne kama de ma wanum enti enedai wode asopa ne ano se tieni wode atufom se hu afiase se yensi ultramodern abatoa emfa ema eya adehye no ma omo suhum abatoa empesua eso na saa oye ultramodern new abatoa ye wonem eba besie wo chese babua ye papa afen so eyade se wo hye ho ebo ewo wabra wo bo entoa no petumi akomla se badwafie afimpino ene aduonu abatoa emu no enu nti wabra adehye mu gye ne tumo na wonem epia na tikwaso komla se badwafie ne de na wo so wo hwe no ye adehye no so akoma so ade edema wonem waka kire wo mo se sikasam ne nioma wotu a wo se eboa madwumadie no eye krabehwe ententem aso no wode ne nyina agu akwan mu achesa aye krado dada afi watutimamufo efo ene company ne mpanyufo mo eboa amadwumadie no aye krabehwe ne se wo mo fo mo njim no mo fa akoma pa ente kire madwumadie yi enwe peyo Amra na yenam na yebontoa na ye chinchin no ekopie local council of churches wanim no mo nyina ka mo hubom no omo nsam mo de to edwane se na me ya adum se ye ba yemwa na omo ntimenya abatoa na mo bia obetu bia obia e ka abatoa so it means indeed it is the need of the people, and in that regard no I say it me respond to the distress call of the people in the nipa no na omo kan se omo pe edintina yenso ye de abamo te sika na personal miam butum sika na me de babeboa ne de sisa dan we afutu a ye de bema obia ene se ombe cooperative ombe boa yen na omo a omba besi edan na nkasa no se be omunyina eden abom na ye baako na matimi atam dan no e de asi ho e de ama suhum anya baako fo dan ye nyina ye dan ye ese ye boa ye ni ye a ye nyina ye dia anya obi afitire ene si esi sumfo asase so wei ayamra sebedwani a wosi adehye na mo suhum abato mpesua eso anamu awamra sebedwafie onimonyamfo kwadwo asante oboafo ana wote ne nka no na nanu si ya pe ana wonum akopie mu ewo ayema yankafo edwemu wonom a wotwa wonom ano ese wo hene ai wo suhum abato mpesua so eye alhaji banguna ana wono so ade aseda pa ade komla sebedwani man se waye ade papa se wadwere wo ho na waka sampa wo hyebo esanse nya nipa nyina na wonom hyebo a wonom eka no mu diso wabra mu nya tumi na waka no diso e dia mosena kwatente de man se ne jimade bia wodi bia no enya krabehwe MP yedanasi yedanasi because ye priest adwuma we na ache na nimre nso aba na nse nemu ya obeyama yedanasi ye pa asida ye ne dia nyame ma na honden eni nkwantenten bebia na obeyi ska no nso no nyame mbo na ne ska ne mba ntemtem challenge die eye bebre bet na edi kan nso to a obehwe ha eye asefin nso to a na nipa ba bejina ha nso aye adwuma ye nkase nso atonti yenye nipa ndidi nti sa challenge no eno na ahayen number 1 challenge etu sunenu bebia na edi muane ba begu no aye ba beku no
because umfa mwa mfika mu enkunu prekope ese wodi no to na home som ibi ansana ye kuno sa challenge no ye challenge pa ehu hia yenye me nkwala na ewo mu se wo maso ya den but say de baby ana kika ko no ye beba nyama nyina be ko from sana esi fata no man nyina be ko from said esi bi fata e be ko sa wei aye opanyina kopiam osuhum abato empesua eso a aye wonma mo mayanka na sa abato no mo a omkum nam siesie mayenya bi awe manipadua nso nyini from no wona tua wonma no se ohene alhaji banguna na wote ne nka no edi ne gise odi bankum yensa se banu na gu na wenso ye banku na we ti ayese asesa kaka gu ne pe na be shem woni ye ku na we gu urade ya ya udi banku a we ne boy ye easy ewusa ya so na board chairman Edema Minerals Commission of Ghana wanukro ya sanso ayekane mrasebedwani Edema adehia wanomo ewo eye Prisia Huni Valley na ononyamfo Barbara woten jesi ede adesrede ato Ghana fo nyina animwo se womomwa na ejagalamse a ekoso wo my Ghana emwonasu entwakra na fe no sa emebu na wonebo ede omho ahye galamse ahodo a womu tutu amena donkodoko ne ade no womfo omho enhye community mining ne mwesansa aban ne den hyehye egu akwamse ne be ya wobeboa wonom ede womho ahye eye community mining ne mu na wo chechire mu na wo tra se aban no ehwe se wobeboa pa na afe no womo ne eye Minerals Commission no ayen chire se ne be ya small scale mining sa wonom oman mu no na wonom ahwe na niam ahodo agalamse fo aye wo man Ghana mu no nyina da wonom etutu ni nyina asese ne be ya yensuo ene yemfuye ye no bayade no nyina ye bebo ho ban na fe Ghana so etimi akoso afode to so biama wo chese se kura de wo mu di project bi ba wono ede ba be support anti galamse activities na eno no chese wono ma ye galamse wo mu tutu amena na wo mu jeje ho wo wankata so nyina da wo mu behwe na sa amena ni nyina wono makata so ne be ye bebo mo ban ede free atorentem eho anti-galamsey fighter yenya yenim so omampeni ede ahye yensa se yenhwe se ye be sanitize small scale mining sector no na galamsey activity no akofom bebi a galamsey fo aye adwuma wo ho bia no omugya hokọ a omugya amna bebre ewo ho ha adwen yi nti ehu ne say reclamation projects ya yefi ase ya de papa ebeboa galamsey no enfamra kwan so tina sese aban se or the community mining aba nti community mining no obekira obebi a obetumi aye adwuma na wa ma okrata no wa boa oni pa ne equipment ne ade no wa ye no kwan papa so Abusia wei aya board chairperson Edema Minerals Commission of Ghana wanukro ya sanso ye kane emrasebedwani Edema adehia wonomo ewo Prisia Huni Valley ononyamfo Barbara woten jesi nka ene yeteye no yegusu edan wo na yesom wo sade ensam no asebe atie pepepe na yenko ke asenso limited aso yemre ke asenso di nkunya papa ba na ke asenso nkunyen obo moden na onya bi mu etena wa obebedi hu adanse ade amayen we ye oba akrade ne wato adi sanse ma wo fia no mu nyina agiatum se ke asenso nkunya ne de ama sabi omachi no apo abem pa ma apo abem kama ke asenso nkunya ode na de aye de odi enua aye de wana na ne roba wodo akekase ne de aye obi wana hwe ye ne de ane se obekye ne se oh mabie office bi na me penkunya de agu honom office nkunya de e wo se onya kunya timi nante timi dada ho chinchim ho kama de masaji masajo ke asenso benwunya bi e de amawo sanso na bia oh me reception ho na me penkunya de agu obemu akunya sefato honom ahoho ne ba akunya na nkasa timi mo akwa aba e mo mani je wo ho pa wo bedroom honom so na penkunya de agu ke asenso benya bi e de amawo enti akunya ne de o kire bia ekra de kwa na ke asenso ye akunya sefata ho e de amawo kama o de authentic bishops so e de aba ye di fast ahodo ye boabo nkata ahodo ano ne ye de agum kama boa ama office wonom edi eniye pa wo circle dabraka ran kene kwantempon eso e na obehu na tena ye sanso e na ni de mu ye na ebutu kanachi ye de ani be kire mo flamingo kwantempon eso ke asenso atena ye e ho eni ke asenso enkasa emame wadaroma e wo 0244
56 80 14 0244 56 80 14 ana so say 0243 12 76 68 0243 12 76 68 eno eya homabofo a obetime enso afre mpanyufo ewo eye eso akosi abekọ aba B Plaza Hotel be Mpoma Plaza me boni dia na ase me ho aya me fo me nya ya nka me kwa akoda ho kakra na B Plaza Hotel no hotel atom da ne patam ne teso anopa wada so na hakra na ya na ekumi no free breakfast na ya ma free salad ya peso umpe we na apede wadi kokontene sa no batutu ade koda B Plaza Hotel na ma free salad ne di na fadojo ho ade nipa so de to anum spelele empa beda so na ya queen size bed orthopedic be miamia massage o kamedan bia air condition ewo mu a eno so no emu onyu self container wankasa be no awaduane kitchen ewo mu bibia wo mbi moletan ayowa bibia blender bibia wo pebia ewo mu a wankasa betimi de anu anu awaduane ewo ho no fridge esidan bia mo na fe TV so wadan bia mo muye nipa be se duasa epe bia koye conference kuma bia ebusua bebi ba ko pe na wasa wo B Plaza Hotel sanse wo mo projector ebo ho air condition so wadan no mu onyu kama wono ma wodi omko ho no wankasa be frele très bien merci ba mo nsem jane na so pinti 24 hours security service electric fence we twada no we hye bebi obepa ko ka si de so by trepante busua we umpewe ko B Plaza Hotel na kogigi wani ewo ho no mo hwe mo cha kwan watem dan MTTD wo mo ne Pentecost asafo a ewo enkwantanim no enedi enimhwe frempenifo na kobuke wo de 0249855396 0249855396 ana say 0243118500 0243118500 B Plaza Hotel is specially made for holiday makers from abroad and afar. Now I can sound no emu de papa nti de bia me kato se wo di dwuma de bi to say wedding engagement birthday party and say outdoor graduation yie titiri float ana political rallies I can sound na wasa wokofa wei ye di bronya wie yi yo ba be chance enti no kopa I can sound so na anya sa na no de ni bi ya me kwa ye se pupu me so amakwate asam de nya de me de be hye bitire na me tinanya manho eti beja in cancer so na me tenwom na me ba program na se bia me ho se ye so ye guy wa guy na wonam hodo I can sound so be ma dynamic DJ de atato be mix nyon na afrafra nyom na kiwa lopi ne kama de ama wo pe eye MC so ye de atato de ama wo eno ntino dwumadie no from A to Z ye di nyina e de ama kusuka kuma bi ene ye je wo we cry de che kwa frempedifo ahoma we so 0543 350934 0543 350934 I can sounds ye abozege ani azege we enso wa ha na ya twansam no so ade amamo akonsafufro emu a ye boawram ewo nwumasua no akache wo nwumasua no emu ono na opanyi bi ono so wa be pa wo nwumasua mu okopia mu ewo eku a wato din se Educate Africa Institute a wono na etua no EAI eye owura William Boadi ana wade atodwa ekere mu se ente ye kura ana aban no ekwanka mpuni mantama ode asoko tu fom se hu adaya wose ye de dwumade bi ba ya to di se STEM Academy ani ya se eno so ye de ade wo chem se hwe monim tirade ebra na ekọ no eya wigu trimu na doso do babade na doso ebra du se ye de no magu akwan so se de be ya ani ya obibi ani ade won se ye wodu ani ehunu bi na eno atimi aboa pa ama no matimi akonkan enu nti obo ade mu nyansape eno ye friend science no ana afe eye fidibo juma eno so ye technology ana afe fidiyefo eno eye engineering no ana afe nkotabuo ya ka abom eno ani atechire ne pompofia ya to di se STEM Academy ye ba pa wontoma boa ama no matimi akonka ma mofra no so omadisua atimi akọ eye nanimo na no ana ochem se eye Owura William Boadi o ana ka se na ochem se science technology engineering and mass education yi wase efasuo bia sabisabi mpraduasa eni so wase wo mu se eye o na so no kwasem ne se akade ne normal wodu a wase edi gu akwaso no de wodada mpo ye hu ye ho ano enam ne wo ekasei eye new curriculum yi sem ne wo kase pefo de gu akwaso kire se ye fi ase a eye adwuma so mfie poli mienu eni afi na ho tete abasa o matimi awie ho enkrata asem a ye betimi de akire mofra no ade ana wase wo ya la hwew
wala hwe wose adenti na mpanyfo a mo hwe nwumasua no akache no entimi entrance sinkonya empanua ne akande ebetumi aboa ama adesua ane adekere etimi akonkan ama adekere mani agye adesua ho na so bere bia de beche ade besa bia no ne ade atfofra bebom se pan na afia ni so akokyire kakra wose no ya ade a emmoa ema nwumasua no enkonanim. Na Yaman Penny so for that, I think Enya Bianca was a celebrity and I say in the form of ceremony, even as we speak, because 4-letter words: science, technology, engineering, and mathematics. These 4 subjects, it's normal science, maths, now you find Arno. And wow, in the science, phobia, it could be phobia about. It doesn't need the country say you budget for this. See a whole school dying for young country, the number of schools that computer labs. If we mean good for the country, now blocks now the Ghana can so ye buy no ya so people be na the president can ye give one so I don't know thank you so there's no need here the access source the system academy near ye pictorial be where you find a PowerPoint presentation na ye first said your ideas ama be any fee textbooks na about one piano and your textbooks are ya channel nationwide new curriculum na your textbooks to penny ye here en kwa dobi near going school down now o ma jatu ono it's 19 something you know yentimi improve but ye jatu I be before near can say a idea do baby you crono I Taligana now no say ya when ni mo na hoko na ya face you I did that day I didn't think I could Kenya ikuni da Ghana adisimama ene ahetagu yei aye opanyina no ana ye panyini kwantefo no ana tua Educate Africa Institute ano eye Owura William Boadi Ebusia ya toa so na anano da ene ye betena hanum sei ene ne speed run bia wo moye wasane ma so across the district one mo district office na enim wo no ma na wo moye wo highway so oda eko akra kwantempo no so no wo moye careful na speed run bo wo moye wo ho do speed run de wo ye wo so kwaji to mi krata na no so highway for ma kwansa wo so ye speed run na say speed runs be brenade akwansia ba o man monti no ene kwabna hakimu eko hu de ba de na yanspe ye kan na eno na district information officer wono wasane ma so across the district Owura Edmond ahachu afre kwabna hakimu sa bra na yenkanfo de wode ye ya wode mo asam bia mbate bia je mo ehu beka na mo kan so ane nokre na asma muti ya say ya speed ram no ewo mu sa speed ram de wose ye ko highway fo ko je nkrata na se de tie ni nkrata no ye ko highway fo se ho no ano ohika se twam omu di speed dodo eti ebia na kwanse bia banti eno na nam so ye ko highway fo kire se ne ye sadia ye mra na ye metwa kakra bia no ye tempera kakra bi emfanto se ne be ya speed no ano ebe brase na wode to so wo kire se enye se wo mo na de wo pay speed ram na mom wo mo company fo na mpanifo se wo mo be ye tempera bi emfanto eno na nam so a wo mo ye sa speed rams no. What I know, right at the inception of the district, at a DISEC meeting, District Security Council meeting, and baby office, we needed to put some safety measures. Now, no parking, you slow down signs, then we said we cannot do that without roads and highways. So we contacted roads and highways, but said a quine or muguso or muye juma. And it's a speed ramp, Nukana or muye quine, bubu, not to say. But I'm told last week there was an accident and the MTTD for the by now recommend say and I know I can say and the my temporary speed ramp send the cars no do one no down. Ebusuati wodi ewo abefuntinta na so YouTube AHENKAN933FM no yetwa efoni na to one mo video no da was speed rams asane ma so across the district one more district office na ni mo one more per speed rams na ananu kwade ye beka wa hanom se na yampa de ye ka ya so ya no kre speed rams ye wo ya wo se wo ko highway fo no mo ma kwan na wo mo nkasa betre kwa wo se wo mo krampo no wo ma mo kwan na me ba po ansana no na eti ye district information officer asane ma so across the district Owura Edmond achu akosi ade tie ne se ne
ye koi ye nhwehwemu na ye koi no asem no kora de ye nto sebe na de dance one fan to a efrito mo ye nim ho a na ye fra engineer no engineer wo asene man so akroso ana yebusa ne se speed ramps no na mo authority mo ye almost say highway yes oka say highway na oka highways no na onse o mo hye ayi oda highways ase yes ana opanyin ni say ana mo ka kire mo say mo mfa nate enye inyo ana asane man so across no engineering ka say daabi engineer no say daabi o man ka so mo mfa nate enye o mo ka so mo nkope se wanhunu a o mo wo ayi ahoma kasie bi wo ho ahoma ya ata so no mo etoda udu station ahodo na ya no mo tani bi se wutwam na omo de bi nkura ahodo so kakra bi anu bi na highways wo ka to mo se omo nkope meto ho yeah omo de kopo no yes anu bi ne ka to mo se omo nkope meto ho na omo ano omo nkope no omo so omo nya bi omo patem ha na omo nya bi no se wo se nko mo ka cha highways for se ye nya bi nti ye nya den no omo sanko omo cha nko bu se bi no omo ado mo pede na tibi ho Edmond so se highways for na say wo nya nkra mo ka tum so munyae na mo che say accident test wo ho na nsen a enti no ene sa de wo nya tempera no and the tempera no akosi dem bese me kan say tempera ne tempera na say tempera na nka ya homa no yes akosi that is it yeah investigation yeah no na see ya dia ade no ye kan because the ten say highways for omun kan kire wo da se kofa abusia gu ekwan so we ye tuma na te kokko clay omunim se we etimi se kwan ye clay we omunim se etimi se kwan ona bu kwakwa mu akwata akosia mu akwata ono nanum to we bi na ye ko school na mo se ye mfa mutia ne ade mbra ye tete de ye no nya bia anwa etu ekura po na highways for no se obi twa de konka mu puni mantamu de ko kire minister se ye twa minister huna o maso be ye so obi twa se ye twa ya investigation ya ne se ko durun kran na minister de nani huna assembly na so be yasi because assembly na gasa nim anti asema ora Edmond ka no highways for atom da highway a mo show ma se wo mo se wo mo kwan se mo fa nete kokko no nete no mfa meye wo mo se mo kwoto ahoma kakraka ne bi ahoma kasie ne bi eno na mo fa meye tempera no eno no mo kan ye eno na se mo fa meye tempera no enkopi so metwa kwan na wie enya we bi ene se mo be na nanu da ye kwo aya fifi mantem wo me ni kofi agiri edu ope na me se agiri asemwe na nada na ye ka no ena agiri hwade ni din agiri mo mpa ukro mpa wa di uti ekrase ade agiri hu ye no office mutia office mutia se oba be tia akwa so na me se ye kwan yo speed runs on by your horse was too much too much enti abusuafo no kwasem e wo sa asem ni mu ni se no krese assembly no one mo ko highways for ko sere kwan na akonya na mo se ne ya mo akonya so mo mfa enetie we ne nkogu kwan nim yesi ahoma na mo kope kase anya ahoma tia kakra ka ahoma ne o kase pa wo odom se wo obi a wo ta tu kwan a ebu no mo bedu kuro bi so no na ye dedade esi afa ne afa sei na mo de ahoma no kase no asa so tubo se ka afa so ama aba ahoma no aye yibisa no ase amoamoa nti sa ahoma ne bi ena yese asane ma so across district fo no wo mo nkoton fa be tempera highway fo na so nkombenya bi kura mamo omo anya bi ombenya bi amamo na tie de ombenya bi na ahoma de ebia skani no omde kwakoto na skani no kwakoto ne jaye da me ka le sei na ye ba ku bi kura de ampa makom yense se mienu sesei nya ba ku pe o anya ba ku pe oma sa kwan no kra we nsu entuto brema mo de kwan no so beye se du nsu to brema be ho de kwan no eso ebeye se we ene ese mo fanya speed ramps na and akosi ade ani abre ho aye kan se on se okra light in sheda nsu ni ho light de bi no nua so wo ye driver ni oye hoho a wan hwi abekose accident abekose se won because curve so enka light bi wo na somebody bi kwa ni nyina highway authority no obuka wo se no wo chese nko mo fa ayi no parking no mo ne hwan tese sa signboard ni ade ni sisi ni nyina wo kan ho asem se ke bi wo a kan so ba kokra nsi wo de esi wa ne enete kokoi speed ramps eno krampo enya ne asem fa be tempera na ya homa me de no sa na mo ka kire ye eno so no ya be san ba ho biem ahoma no mo nkoto na mo ntutu asa de wa mfiri ho
nkotwa homa na ne yesomfo aye kan homa ni boy say ahoma because na we no kura ne hano highway authority e koto ni o friend krabu ye kan say regional office na ma fa foni na nkyere no o friend ni ade che no o friend regional office busa wo no mo msi de omo kura ne tie omo mala say o de na tie begu kwan because ukonkro bi so omo de na tie gu kwan mu a omo ka da ananu de ye be fa so be hu se mebu no emrante no mo gina kwan no mo sesa na tie no mo de gu don ti da no ye ba speed ramps no mo de na tie ne ade ye no e ko si accident papa e no mo say ase kwan no ese kwan because ayi embuba bi wo mu ayi aka ne fa so ayi ni nyina na ho ni tutokuru se kwan no oh adesima ma me ana me ko hu me ana me ko na me hwe bere na yakọ yanim ewo aya enzavu fretimu am Facebook na magusu ahye ai ena gusu atwaguo no ayi asane manso akroso omusi omu speed ramps o maye no na Ghana mra minim mra no se de ya na sibetie yakọ enzavu fro enso emu a aya opanyini bi ono so eba na amamremu a waben wo mu pa waben eto ye development aye fellow ewo aye public law and justice Obenfo Stephen Asari ena ekasai wode atodwa kire mu se o hwe Ghana bakosem hwe Ghana ye totoye ne se de yeseme ye nuoma eba na manyosem mu atitiru ye bra so se obi enkoto aba ne ye hwe ni emfie nipa na die yese wo gise unya mfie du nwatwe ansa na watimi ato aba wo se an ayade a eye pa nanso ono no hwe ni hwe mu se de noma se bi etia hu ni se efie du nwatwe ye de ato onum se unya dipe utimi ewa akonya se okoto aba no sebe mpedu asendu sa abre no na esa nipa dodo na no omo ani eye nimdie anaso omo adwen no sebi enyini nkwani mu bebre enu nti kabre betimi aye na ebibi betimi akoso pa menom akonkan de a enka emfie yetimi ma akonya mo bi koto aba no yentwim emfa nko emfie be se eye aduonu baako 21 years asene mo bi akonya amana akwa kire na adwene ewo abra yeyi mampanyini anase yeyi empanyimfo amoma bebu omanyi na asasimi odi tu dwai anam so ebe ama yamani boni ama safoa ache enso so ene Ghana fo ebonkomo ena omde to enim se enka ye pa ye sanse mfie du nwotwe no omuni se ye no kwasem se de opanyini kana bi wo no motim se agya wanyini enso kra no bi wo kra 21 years kra wo kan wanyina du na so na adwen no sebi emu etia enu nti eyade ase ye twede kwa animu a ebetimi enso aboa bi mu so kire se wo mu so ade enka omu gitum na enso so no obi wo no ma agya won so hia nkrata se media di ne dwumadie Ghana so ni saa ka de ye de to aba bia aduru ba bia na ho kyerew pa tie no so ko basa ebema nuoma ayesi nwantan ade ama wo mo Ghana fo adwen kire eni Fane kan mene ne nyadwen. You say one say ID card de to abey. First na no na ku bi account a ye de ko. Na one say school no so. Even na kwa bi ono ma o ku school. So ku bi account. So bi ode ID card na register bi kura. So wonya 21 nti. Onkuta ID card na say adena say okoko ye no untimi ye. Fane de mene ne nyadwen. Obi nya yitinye say so to aba. Eni kan say bi anadwen no enyi we say ono so o kire say ye beto aba omudi kan be yan chire ewo musa yense meka se ke wo musa no se odipa na adwene se no adwene na hia se ne odipa obetimi a take decision ana se ono abetimi adwen a obi endwen ma no ohwe paade a du sa abre na cha 21 na emma odipa no eye macho wo ne ba bi ho eno nso no emma odipa no hunu se ampa ba bia medu no mema obi enditeki emma me enti efa ba bi no nia all kan de anka wo sha anka mene ne adwen se obi ba cheche obi se ron kwato we dia kwatuma we dia e bia na ne ni kan se otuma no no ba twama nti ene ne ya hwen se emra so sa wei aya Ghana fo adenkyere a wonom so ekere ye ewo asema eye opanyino no ye Obenfo Stephen Asari woko eye public law and justice mu a wo ye development fellow ena wote eye nenka eno abusua ye de asi na ye de amanfo adenkyere womo ede ba ye no ebeto aso na fe no na agwazi ani ma se obi ka osedan obi atese ma me se adwenpa okwa atuo na nsen wahu ade na me se o ade waso be kan Kasiebo anwumre dum enu wa na ebeti uko ene na wa ye ko ala we say wunim dra wo mo am no mbetu ndi agam no mbetu ene na ne ye ko ewurade ya go adu adwuma yi ade be se toda yesa toda nipa de
obey ne de to be call SMS na ba on ma me fa SMS na fe yenko Wei sa Ahenkan FM ye dwuma den papa ye dwuma eso ani na wa kire se Ahenkan news no ye champion na Nyankopon enhira ye na wose ye frɛ no Enoch Junior wodi free Achem Edudan na wode ebaye na weso de aba ya ono so kire se engineer no oye incompetent adwen wode aba wose engineer no oye incompetent ya panacho yesre wada ya panacho wadawroma we competent na imse ade ne duru ba bia na ase afana ni so aha won se na accident na esi won ntine na omo pentam ade so ano ntem enti we na ahoma no so kura na won se sika budget na wo so omo ye no dokoto ahoma na maaye enti no we tempera omo bebubu no mato ahoma no e de abanti yesre ya na message ni bi won ma na mama ho ate e de amaye enti yesre wanti highway for o say highway authority no wo se wo mo punish no enti we de wo punish no mum na mu ahoma no na wo mbehye na wakọ akoto ahoma no de abeto won enti eno ano no na we so de aba watch Ahenkan news 93.3 FM ye the best in the east ampa o kire se ye dwumaden pa opuamantam a wose obie ne oyenko a na ye teso se Nyankopon asomdwe emna ye so Ahenkan staff ne nyina wobi aso se ntia kase nkoma Sylvia Edwin Olivia Edwin Christian Edwin wose Nyankopon enhira won papa ye bo asamo achem keke bi we de okranfo number Edwin for ena eba ye nti amafo de ncha wo mo de fa SMS ne de besia na fe yakọ Facebook na ya sorry so wo Facebook no ene anya agrose gumani ma me grades ampa ben ade aba na wo kire wodo say yeah grade nkura we mo ai ana o say congratulations enko ema eye abozege okay yate ana ono so ede aba wode aba orehyensa you are the best God is ampa bibe kunye akoma first anie ana osemesume hye eye achem ayirebi no ene kura de wanfa hye ayi na ama afoase ayirebi na ama to ose ofiri achem ayirebi duru bia na yembre o kasa atwere easy owie no say sa security issue yi ene yewura urban Kingsford Barbin nsem yi akoyi bibia ya abrehosem paa o Ghana momi enhwene anka nokre ne enya nneoma yi enneoma bi wo se edi gu akwan mu na atimi aboa se mpanfo ne nimra so duru ba bia na o maka se bumra no so odwuru ho a wonte ase ene wode aba yeda ase ko mesa platoon ye wo se jam wo ho se jam ni ho se jam bebo se ommo otwu mu tan ne betene ye pe NDCA 2024 MPP break 8 no ene wode ba ye yate Coleman so edi aba Danny Coleman kire se o share live edi free ahafo Kenya se number 2 Jericho and o kire mu se o chia honorable Patrick Bano ono ayam da shebe dwane ewo asutifi now yada se ana ode eba ye teacher kwajo tepa anyina suso ana ode eba ye o se eno enche obehwe anim se obetimi anya ahafo anonof MPP youth organizer yate campaign no ye hanim ye wa delegate ne nto aba o delegate no moto aba mo beto ama odanfo osusu ye campaign wa odi yesu nya national constituency teacher kwajo ana o chemu say speaker woni military fuoi ebinumu de mo ye wa hwe sefata speaker won sem fata se ma wo asrafo so mo ho ban police for ne de bo ho ban titi ase nya ho ntiase na ja dede no hwana nie nana Kwame Ansa Bonsu Sheka ono so de aba afon totoro so ono so say MPP youth organizer no so hwe nim se obekọ no so akwakwagye ene e bayire say was MPP for ensua bibi enfidie siwa fe 2008 ni mu no mo fa bibi enfiri mu was Alan ene Baomia said o mo seme ahyase a edidi atam ne ade o mo akasankasa wo ekoba kumu twase o twabro mo no wanhwa na nwotwe no ombe ya akofa doman akofa machines ahodo de excavator nyina be twi ade ya de ombe ya so ahwe mutimi budua no 8 no mutimi ene ode aba Salasi say patriotic voice go so NDC for munja de mo kire no mo ne dom keto amom na se be fie de na ma no chokrodo de mu ye nyina no emfa mo ye de ya
MPP na beto aso yate salasi na de ba ye Simba Madridista enso e de ba ye wose news papa from ahenkan emuda ho pa ewo kona anyita kona eno so hin ana yo yate Evans eni tutuka oboase ne kwa wa ono so e de aba ono so e kire mu se MPP aban ni aban pa o betimi abo aman no akọ eye nanim agozia adwen tapon yo ye de asi ye de asi aduru ha ya so enumre ya boafo ya producers e ye kwabna akim esubu ade hye na Kwame Asante na atopa hen ye fedi agwa kwakwa so de hye benku ni fa atopa hen se chaase majbe kan din hu wono so boa ye de ye kwa ba funtintan kese no so twa ye gumo pa news team ni nada eta ye chi akenkanfo anwumre wote yenka eye me akosua adepa dumas mene dokota adwen pahini kofi mensa adwen papa na papa edi wanimu kan Kasiebo 6Pm yesi achamopi jamamumo ni tie